Мы там остановились, дорогу искали. Вот это на самом деле так, что-то в душе так защемило. 2 часа ночи, что так вот как-то перекрутилось его. И вот тогда у нас с Нариманом Гафаровым, с моим родственником, который живет в Симферополе, родилась такая идея – поставить памятный знак. Койын халқы Ажы Бабай ве Ажанай аталары, аналары шу койын темелін қойған адамдар, айлы. Herkes o aileler o neden Koranta'dan darkaga. Koy halkı hepsi bir-birine soy akraba uru olganlar. Bir Koranta'nın işte balaban bir Koranta'nın bala çağalar olganlar. Komşu köylerden kız almak, evlendirmek pek sirek bir al olgan. Rahmetli babam elbet Acımendi'ge pek kaytıp gelmekine aves eter edi. Kırım'a kaytsam mutlaka Acımendi'ge baracağım. O zaman bir ak at alacakman deyip bek aves eteydi. Tüşüm köret, tüşüm ne keleten her vakit. Karılgaç bol işip koyda üstünde jiremen, her vakit köreten.